Dobrodošli u Srpski Gameplay. Ovo je jedan tutorial kako skinuti mapu za Minecraft i ubaciti je u Minecraft, logično. Sad, prva stvar koju želite da uradite jeste da upalite vašu Mozilla ili Google Chrome, šta god da koristite, i ukucate Minecraft Maps. I prvo će vam izaći Minecraft Maps, kliknete tu i sad imate ovdje opcija, želite avanturističku, kliknite ovdje, survival ovdje i tako. Primjer, želim avanturističku mapu. Sad, važna stvar koju želite da pogledate jeste Minecraft version. Morate igrati tačno verziju koja je ovdje napisana. Znači, ako je ova napisana za 1.8, ako budete igrali 1.7.2 ili 1.7, šta god, ili manje od toga, neće raditi. Mislim, imat ćete mapu i sve to, ali komande neće raditi, uopšte neće biti kako je predviđeno. Sad, na primjer, ja ću naći neki za 1.7, na primjer ovo. Kliknete na ime. Sad, uglavnom, naravno, obavezno pročitajte sve ovo. Uglavnom, sve avanturističke mape koriste teksturu. Sad, ovdje ćemo pisati pravila. Ako ne koristite teksturu, nigdje nećete naći. Sada pogledamo da li treba tekstura. Ovdje ne piše ništa. Ako ne piše ništa, samo skinete mapu. Sad, ponekad se dešava da ovdje ne piše, ali kad skinete mapu, da se u download folderu nalazi tekstura. Tako, ako se nalazi, samo nju koristite, pokazat ću kako. Sad, pojavit će vam se ovo. Za neke mape će vam se pokazati i add fly, i kao neke reklame. Samo sačekajte 5 sekundi i u ovom uglu ovdje će vam biti skip add, kliknete tu, pojavim se Mediafire i samo kliknete download. Sada stavite da se skida. Ovo mi još ne treba. Mada, čak i ako ne piše ovdje, verovatno će biti u downloadu tekstura, zato što sve avanturističke mape imaju teksturu. I naravno ne zaboravite da igrate pravilnu verziju. Da sačekamo da se skine, vraćam se odmah. U redu, evo me nazad, ovo se skoro skinulo. Želim sam da kažem, ako želite da igram i da snimam neku mapu, napišete u komentarima i recite mi njeno ime. Ja ću je naći i skinuti i snimati, naravno. Samo napišite u komentarima njeno ime, pravilno ime. Sad, kada ste skinuli, uđite u Downloads, u koji možete ući preko My Computer, idete u Downloads, upalite to. Sad, ne smete ovaj folder koristiti, nego morate ga upaliti i ekstraktovati odavde. Ova avanturistička mapa nema teksturu, što je dobro. Ovo možete obrisati. Sad, šta radite sa ovom mapom? Idete ovdje, search, procenat, app data, procenat. I izađe vam ovdje roaming. Uđete u Minecraft. Sad, nalazite folder saves. Izvinite zbog toga. Uđete u folder saves. Sad, ako niste napravili ni jedan svet od kako ste skinuli Minecraft, što je nevjerovatno, ali ako jeste, idete new, kliknete ovdje i ovaj folder nazovete saves. Sad, meni se neće nazvati zato što već imam taj folder, ali uđete u njega i prosto ubacite ovaj folder tu unutra. I sada, samo da provjerim koja je verzija 1.7, u redu. Upalite Minecraft. Kada ste upalili Minecraft, idete single player, nađete tu mapu, Tangenscraft, select, i evo nas. Vidite, kao što vidite, mapa radi, ovdje uglavnom imate upustva. Stvari, ova mapa nema teksturu, ali sada. Također da vam pokažem kako skinuti teksturu. Ako neka mapa koristi teksturu, znači uzmete, pratite linkove, skinete teksturu. Sada, folder koji ste skinuli, taj folder zipovan, znači može zipovan, uđete u Minecraft, ja ovdje imam shortcut. Uđete u Resource Packs i samo taj folder ubacite unutra.
E sada, kada ste to ubacili, idete Options, Resource Packs, nađete tu teksturu i samo je ubacite ovdje i okinete Done. E sad, to će kao potrajati, što je zahtjevnija tekstura duže će trajati i upalili ste teksturu i samo uđite u igru i igrate. Odnosno mapu. I to bi bilo to. Ako želite da igram neku avanturističku mapu ili survival mapu, napišite u komentarima njeno ime, ne treba link, naći ću sam. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu i da vam je bio koristan. Ako jeste, lajkujte, stvarno mi znači. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!